Yes, ikaze ndetse n'ibihe byiza nanone hano kuri Zoom TV. Nimba ari ubwa mbere uhageze, ibuka gukanda aho hantu uri kubona handitse subscribe, hanyuma ukore no kukazogera kugira ngo video tugenda dushyiraho uko bwije nuko bukeye ujye uzibona uri mu ba mbere. Uyu munsi rero ndakubwira yuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi kuri uyu wa kane Ukwakira 2024 ari buhurire na Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Angola. Tshisekedi arajya kwitabira inama yiga ku mushinga wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi uhuza icyambu cya Lobito giherereye mu ntara ya Benguela muri Angola n'ibindi byo muri RDC ndetse na Zambia. Biteganyijwe ko iyi nama yitabirwa n'abandi bakuru b'ibihugu barimo Joao Lourenço wa Angola na Hakainde wa Zambia. Ibiro bya Perezida wa Amerika byemeje ko Biden umaze iminsi 3 muri Angola nawe ari bwitabire iyi nama. Amakuru aturuka muri RDC avuga ko Perezida Tshisekedi ateganya guhura na Biden aho bagirana ikiganiro cyihariye. Ku cyambu cya Lobito kiri ku nyanja ya Atlantic hari umushinga munini wo kubaka umuhanda wa gari ya moshi w'ibirometero 1300 uzahuza Angola, RDC ndetse na Zambia. Muri Nzeri 2023 Amerika n'ibindi bihugu biri mu ihuriro rya G7 byiyemeje gutanga amafaranga akenewe kugira ngo uyu muhanda wa gari ya moshi wubakwe, cyane ko uzajya unyuzwamo umutungo kamere uturuka muri ibihugu bya Afrika ujya mu bya G7. Amerika n'ibindi bihugu biri muri G7 byateguye uyu mushinga kugira ngo bihatane n'Ubushinwa nabwo bufite umushinga munini muri Afrika wo kubaka ibikorwa remezo bizifashishwa mu kongerera imbaraga ubuhahirane hagati yabwo n'uyu mugabane. Ikindi nanone ndi bukubwire nuko umuryango w'ubumwe bw'Uburayi Europe Union wageneye miliyoni 20 z'amayero yo guteza imbere batayo ya 31 ya FARDC mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Europe Union rero yabitangaje mu gitondo cyo kuwa kabiri tariki ya 3 Ukuboza 2024. Ni inkunga irenga amafaranga y'u Rwanda miliyari 29 izifashishwa mu bikorwa byo gutabara ku buryo bwihuse. Ibi ngo n'ubufasha bw'ibihugu by'i Burayi mu rwego rwo gushaka amahoro. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi wagize uti ubu bufasha bugamije kongerera ubushobozi igisirikare cya Kongo mu guhashya imitwe yitwaje intwaro iri ku butaka bwa Kongo nyine n'ubundi. Intumwa z'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi zirimo abahagarariye ibihugu by'ibinyamuryango ba Europe Union muri Kongo zahuriye ikindu mu mujyi w'intara ya Maniema, zagiranye ibiganiro n'abasirikare bakuru ba bato ya 31 yari ihagarariwe na Minisitiri w'itumanaho Patrick Muyaya. Inkunga ya Europe Union izafasha gusana ibikorwa remezo byaho batayo ya 31 ikorera, kugura ibikoresho bitandukanye ndetse n'ubufasha mu bya tekinike buzatangwa na Minisiteri y'Ingabo y'Ububiligi isanzwe ifatanya na batayo ya 31 kuva mu myaka 10. Ibikubiye muri ayo masezerano y'iyo nkunga nuko uburyo bwo kugenzura ikoreshwa ry'iyo nkunga rizakurikiranwa na Europe Union hagamijwe kubahiriza uburenganzira bw'umuntu ndetse no kurengera amahame mpuzamahanga yerekeye uburenganzira bwa muntu. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uvuga ko intego ari ukugarura amahoro arambye no kurinda abasivili muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka tuve kuri Kongo rero twigire hano hirya ku gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania mu burasirazuba bw'igihugu cyacu, aho perezida w'iki gihugu Samia Suluhu Hassan wa Tanzania yatangaje ko yababajwe cyane n'impanuka yabereye ikaragwe mu ntara y'Akagera, yihanganisha imiryango yabayiguyemo. Kwa kabiri rero tariki ya 3 Ukuboza nibwo iyi mpanuka yabaye, ubwo imodoka 3 zagonganaga. Abantu 7 nibo bayitakarijemo ubuzima naho 9 bayikomerekeramo. Perezida Samia Suluhu Hassan mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yavuze ko yababajwe cyane no kumenya amakuru y'iriya mpanuka,
aho yagize ati nakiranye umubabaro amakuru y'impanuka y'imodoka eshatu yabereye mu mudugudu wa Kihanga akarere ka Karagwe intara y'Akagera yaguyemo abantu 7 abandi 9 bakayikomerekeramo. Nihanganishije imiryango y'ababuze ababo abavandimwe na komiseri w'intara y'Akagera nyakubahwa Fatima Mwasa. Perezida Samia yunzemo ko asenga ko abapfuye baruhukira mu mahoro ndetse n'abakomeretse bakaba bakira vuba. Nyuma y'iyi mpanuka Perezida wa Tanzania yavuze ko yategetse polisi gukora ibishoboka byose abashoferi bakubahiriza amategeko y'umuhanda by'umwihariko muri izi mpera z'umwaka mu rwego rwo kwirinda impanuka za hato na hato. Yavuze ko aya mabwiriza agomba kujyana no gushinga ibyapa ku mihanda ibamo impanuka nyinshi ndetse no kumenya intera nyayo igomba kujya hagati y'ibinyabiziga ndetse no mu gihe nyacyo cyo kunyuranaho. Perezida Samia Suluhu Hassan kandi yasabye abagenzi kujya baha polisi amakuru mu gihe babonye ibimenyetso by'abatwara ibinyabiziga bica nkana amategeko y'umuhanda.